fika lapha mfethu ufike nje ufuna ngithengele itafula amatafula afuna ngithenga utshwala amatafula ngithenga utshwala bese ke ngithenga amantombazane nje engizocelebrate nawo la sijabule nawo mawalala nawo lo ntombazane vele obvious sengikunye nawo lo msebenzi usijoinile njalo sijoinile ngokuthi nje ngihlangane nayo inyama nenyama sejoinile kanjalo ngaphandle kweagreement yayo ngaphandle kweagreement baba lento ikhuphula vele mina ngibeka emathubeni ukuthi ukusebenza kwami ukuthi ukwehla kancane ngoba angithi aboda uma wenza lento ugcina usumphathi wena walelo qeqebana lakho lalelo qeqebana lakho the time wenza lento uyogena abantu abaningi uya recruit kahle ugena abantu ugcina usumphathi wabo leli gama yalikhohlwa yazisho ngeke ngafuna ukulisho eqala yalikhohlwa ugcina usumphathi wabo labo bantu ikhona indlela mhlambe ngibuze nje lo mbuzo even for osisi bethu la ngaphandle ngoba umuntu uthi mhlambe uzohlangana nawe angisakhulumeli wena nje so into uzohlangana nomuntu okuyo lento yena ibolela insizwa nje ayithandile kanti yona yikho einhlosweni zale yacabanga ukuthi usisa ngaba kuzona akhona nama signs abonakalayo kumuntu okuyo le society ukuthi umuntu onje umbona kanje umuntu okulento hayi baba awekho ama sign ngoba ngishilo ukuthi mangihlangana nawe emoto kulento uzongibona kodwa bengekho kulondo ngeke ungibone okusho ukuthi ama sign akhona awekho kuloko okuthwala ke ngicela ukuphuma ngakuloko okuthwala kunawo ama sign lokho anginawo ama sign because into eyimfihlo le yabo akufanele khulunywe ngalento iyimfihlo yabo uma ukuyona akhulumi ngayo ufanele ukufa ngempela futhi yabo so ingakho kuthiwa mawuphuma uyaclearishwa everything ngawo umqondo uma uthi nje uyabuya kufanele ukhuluma ngalento ezinye izinto hamba uyikhohle ziyasula kuningi nje okwakwenzeka okunye yakhohle so ngisho ukuthi ke akulula ukuthi udadewethu abasemakhaya bembone umuntu okulento because yabo nje esingizibona yabo la eThekwini baningi abafana abazigwili la eThekwini bathenga imoto 10 awuyazi imali bayithatha lento ithandwa abafana abancane kakhulu namantombazana amancane kakhulu abanye babo njalo bengayingeneli kuyiyo lento engishoyo ukuthi bye ukwenza kanje umuntu usuke sejonile ngaleyo ndlela